tập đó nó cái y nó cái khác nhau cái khác nó và cái phá ra được quá tao phụ ta sử ta sụp nó và qua cái काम của nó Mr. Netlamu will be reading about our church history and financial statement. Before I create our quote, that's what there's a that's what we must do. The church history and financial statement. Moyon people tell us to the name of the Lord be the glory. Before I create our quote, Saro Tura Tabella, we were key to Sikuni, Head in your quote, Sako, to go to play the Hongo, who pay it. Le Tado Tamudo, our Hibogo, Le the Pigmabata, Malet has a book. Wala ahe philo tikle tu tade su de libera sosemi or bahi poti pha do sosemi ni bade hi mu da le thaiser di ami par gale ko di sin ya wada ba ko ho so ko do ko bi ko tin pha do ki tu sin pha le ke philo tikle le bor be da before a pay le pi pa ma da le thaiser ta ma ho we ni long. Green Forest Korean Baptist Fellowship was established in February 2016 when the Burmese community sought employment opportunities at Tyson Foods and a place for their brothers to live in Green Forest. The first individual to relocate to the area was Sasami A. Along with his family, Sami was hired by Tyson Company to assist in recruiting individuals who are interested in employment opportunities at the Tyson facility in both Green Forest and Derrida. Hipokopo kidudu lehe suwa tape ne miwada solisamu do hipokopo do le pala sabete pan miwada so abraha so sagot tu so pasoda so bachelo te pani lo le tabu do baro yua su te talo ra geni miwada awai so semi e hi do le ki le sa yua blu ko ata su tu aku pana mi abo do le bas ko yua le awai first Baptist church ni lo do so do pen ni bala hi muda ni muda so semi so ni tamu so luka awe sa ro ko muda so ba ni no. Following this initial relocation, a second group of individuals joined the community, including Sonny Tamu, Sabraha, Sosar Botu, Soka Soda, Sobachun. Our early worship service were held at the residence of the Sami family. Despite the challenges of adapting to a new environment and language, we persevered in our faith. With the growth in our community, we were subsequently blessed to hold our gatherings at First Baptist Church in Green Forest, which provided us with a more spacious, accommodating environment. Key contributors to this formative service were Theraluka, Semi, Nemu, and Abraham, who played vital role in our success. Digo punya potir pak kuro baro ba yo le kro la da we lo so so go so se mi o ge lo ken ko na do Mr. Hunter, Mr. Bob Johnson, do Dr. Jim Bright, do Mr. Brand fi pani lo no punya ko fi pa do ni wa ta se to le ta ku do ba ro yo le kro la da we pe na July ki lo si ku ni terlalu luka dari buku putih mah head sudah sudah dibawa i dok kita pun tahu le biar kita pun ra do awal hilang kalau dah nak so aku lebih lepas le selalu tu di dalam orang tu ni apa? Worshiping in English presented a significant challenge for many of us, but we were determined to overcome this barrier. Sami took the initiative to engage in discussion with Mr. Cotter, which led to a valuable meeting with Mr. Bob Johnson, Dr. James Bryant, and Mr. Brent Fry. Our persistence paid off when Pastor Van with First Baptist Church allowed us to have a separate service in our native language on Sunday evening. Kunyo baru le pe before le bervisit pak tu woi hidup apa atau weda do tahu pula pak pula kasih pan ini weda siapa juga do hidup kopo putra do pohi do apa hidup kopo terawai tu do apa hidup kopo
Yoi Samu do Pahi Pukopu, Ramu Wada Pahi Pukopu, Chimukupu do Pahi Pukopu, Sapa Wadi Tu do Pahi Pukopu, Putumu do Pahi Pukopu, Handalipa do Pahi Pukopu, Pututu do Pahi Pukopu, Sopak Lehu do Pahi Pukopu, Padi do Pahi Pukopu, Non Padolemu do Pahi Pukopu, Sodu do Pahi Pukopu, Hesilo Sukepe Wi ni lo. Khi bộ công bố khai lên tay ba kita là cứ so ra anggo ya pu do kita pu có cái phát kế sự rồi thì cái chế ba đồng mặt của kita pu đi rồi kita pu để thao con nó. Our community continues to grow as more individuals, including the name he just mentioned, and all their family members joined us. Their support and collaboration have significantly enhanced our fellowship and strengthened our mission within the community. Our mission, which is to spread the teaching of the Lord and provide a supportive and inclusive environment for all members, has been furthered by their contribution. Together, we are committed to fostering a supportive and inclusive environment for all members, and we continue to grow in our faith and service to the community. Dalam Julai kita sinui ni terlalu kat kalau nak sada wa tak sudah sah mati tahu ko awak ko duela tak putra muda do mas ko dah le kita pun pet le kita pun di kasih tahu do ko awak ceri cepat do mas ko dah di nusan ni lah mak terlalu kat ko betul le tahu ko terlalu do awak tahu ko kucing dari awak terlalu he putra lu kira dah tak putra lama peti dosi koni ni kablo le putra pohi udah tadi kalau tak mau sulit tak harap kilo tersiba aku nak awal le tak aku tahu aku kamu ada siapa aku cerau ada cerau itu le kahas ke putra do awal muda ni muda di tahu rasa dah tu ni lah no awal sih hero kalau kita tak kena soal gol lebih lepas tinggi besar ni nyanyi lah no.เราเพื่อนจะซื้อต้นเนี่ยแต่สำหรับคนนี้มีเวลาสวัสดิ์สู้เราผมเราคนนี้มีเวลาเนาะพอนี่หรอ The first pastor to serve our church was Pastor Luca, who held the position from July 2016 to July 2017. Unfortunately, he had to resign due to health issues that affected his ability to fulfill his pastor duties. We are grateful for his service and the impact he made during his time with us. Following the departure, the church community came together to appoint Pastor Pohe, who has since been serving faithfully since July 2017. In December 2018, we were fortunate to appoint Waiatu as an assistant pastor to support Pastor Pohe and our ministry team. Additionally, we are proud to recognize the first youth women leaders, Wano and Epa, who have been instrumental in guiding our congregation. Hello, khi rút xí còn đi thì tao muốn thì cô mà nó bao giờ mà số số điều thì lục lại đâu vậy? Anh nghĩ nó North Arkansas Baptist Association quý vị đã thu thập được như nó. Rồi ta là buổi lễ gì the cái hiu đã Chile, Mule, rồi lễ lawan này, Ozim Baptist Church tao cô pa, sau khi mà sửa đây rồi nó, khi tao cô còn nó ghi thì anh thôi nó thấy có u thôi là kalau tak kile, dota pulau baru yang lo, aku tak dota pun setiap le kepunyaan. Hokul tak tu thau dah seru, aku ni lo no. Hela masa hidup, lama masa hidup di sini ni tak pun kepunyaan hokul lo ni lo. Hela masa sia tu ni tahu pun, kamu ada tiap hari awak tu ukut lo. Mat kau cilo ten, awak mak kalau tak tu thau dah seru, tu ni lo no. Masa mereka tidak ada lebih sifat pak, tak bukan lebih sifat awal letak pukul sifat kalau dia aku ni lah. In August 2018, with support from the North Arkansas Baptist Association, we acquired a building that has enabled us to worship more freely and conveniently. The assistance with rent and utilities from Osage Baptist Church has been invaluable in helping us sustain our operation. As our ministry has blossomed, the church has undertaken to purchase land for a new church building. On March 22, 2024, we successfully acquired a 6-acre parcel of land for this purpose. However, during discussion with our engineer and builder, we learned that the anticipated costs for constructing the new building were significantly higher than we had initially expected.
cái này ta không xuất để với lại cái quyền ta xuất thôi là ta phải làm sao nữa đó lưu quyền này mới đã lưu lo khi là lưu thôi đó lỡ đó ta xuất thôi đến mới đã ta xuất thôi gì khi ta không có quyền đã phải lại efektivitas produksi ini to ahilo số ta xuất thôi là lưu quyền này hoặc là từ thôi cứ việc video đó là của sĩ quân sẽ đó xí lư kemarin ke balok ni uto di wada sebelum lui lah kita lui ya kusiya dollar do dalam kupahi si kemarin ni kami dalam ni si to guni no. Thus, the church leadership made the strategic decision to pursue a building currently available on the market. We finalized the purchase of this property on April 21st, 2025 at a price of $424,000. The down payment made was $83,609.86, and our current balance is $342,465 with a 30-year loan term. Lớn ta quý ra ta thu thuê quan điểm là xã đó bảo cô sẽ phát triển kho bố thế phản miêu na xã quan gì ở xã quan suy có xã quan nó dulu so ego to so yade tu so ego tu so mori tu so williate so dawi so ego to la berbeda so netamu so ewa so du so elza so pohe so waetu no zache no pododemu no dai so bachelo so dake no ta komusi do so semi ite phani lo no kita ko do awe kita ko le awe ahi ko se le ar pa phani ite phani o da si ko ni lo no tao ko ini hidu ko people hidu ko ni o da nusi bu do kita ko ni o da riam de ni lo. The individuals and organizations who contributed to this building include Osage Baptist Church and the names he just mentioned, and their families. We also acknowledge that several contributors chose to remain anonymous. Currently, our active membership comprises approximately 70 families, totaling around 100 individuals. Lợn đang cứu ra các thứ thọ tổ anh con ấy và lợn cứ lô cứ xí đó các tổ này thế phan này miêu ra ra một vật chế nó chỉ chịu sáng nó ra nó ek lụt khó nó đau quá so với rồi mua lên miêu ra cái số ra cổ đó khi đau cũng không mà cổ ra đi miêu ra khát đã thì pha đau cô thì pha đau có mua lên thì phan này đó nó khi ta vui là sản phẩm khu là sản phẩm là về bảo kỹ thuật sĩ khu này là từ thế ý ta số thời mà số đã khi đâu khu vui là luôn là xí mi gì là ta hay vui phản mi gì đó ta luôn là gửi ra ở bậc phản nhiều đã Osage Baptist Church đó ada khu vui phản đó thứ cái sản phẩm phản đó xí gửi vào vui đâu mà còn là vui phản em bảo khi ta sản phẩm số đó tôi sẽ mà sẽ quản lý các số nó có này là nó xin được bác sĩ có kỹ năng của pin vào đấy là áp dụng là sản phẩm là refer là về basic hay của đấy là sự ta mà có kỹ năng là cứ so với đó là sự ta hết hết phá đó là ta sẽ còn cái có hết phá tôi sẽ cái gì mỗi là mua là mình nhớ được biết số số sự được biết bao nhiêu có là lưu đã số ăn được luôn mình ta sẽ được semula đã được. Since the inception of the Green Forest Korean Baptist Church, Osage Baptist Church has been a steadfast partner providing us with essential resources, guidance, and support. We extend our heartfelt gratitude to everyone for your generosity, love, and unwavering support. Your contribution has been pivotal to our growth and success. In closing, we wish to express our sincere appreciation to the church member and all who have contributed to the house of God and have dedicated your efforts for His glory. We pray that the Lord continues to bless you and your families abundantly.